Hey. Oh yeah. What you say? Baby, we rekis fiso man yena o wateng. Hey. Fiso from kay King podcast niya na yateng eh. King podcast niya na yateng eh. Yini le podcast yalo Sifiso nyana wenu wakhona ophaphayo. Nimtheke nokumtheka nimbize lo Sifiso lo ngoba ngathi ufuna indaba. Nimtshele futhi ukutheka ukuphapha akasase umalume nokuba umalume uzophaphela abantwana. Ubani lo Sifiso nyana wenu lona? Awuyaspeed uSifiso. Athubani duplicate. Athubani copy enhleka. Sono yazi ngalo bhuti lo. Mntana khaba uMacG yini ufuna ukuba uMacG naye angazosiphaphela la. Imtsheleni lo Sifiso wena angasiphaphela akasazi sibuya phi thina nabo sports ne. So angaphapha angakhuluma into angazazi. Ngakhuluma into angazazi lo Sifiso nyana wena ubani animbizeni man. Hey. Animbizeni a join le live. Simuza ukuthi athini kahle. Or bafuna size ku podcast yabo sokhuphula ama numbers. Ngasiphapheli wena. Nentshebe ngazophapha tantshebe. Ngazosiphaphela. Ubani na lo Sifiso lo ya? Kahle ngathi unenkinga yami yazi. Uqale wakhuluma ngemoto. Imoto ungena apha ayinayo. Wesithu ukhuluma ngani noScott hawushemisono ngayazi lo baba lo baba nyana omncane ubabone ingqondo yabantwana ubaba omncane simphuzela itiya manje indaba zasekuseni zidinga itiya akangene plus liyashisa letiya lifana nale ndaba athini nalo baba lo nalentwana le yakhona le bathini bona vele mele bayisave ukuthi lo Sifiso nyana wakhona naye ayibona because uyapha ntwana yami uyangazi intwana yami ngesikofifo baba lokho bakhuluma thina senza imali bese sithenge linye ipholo futhi akhulume futhi sithenge linye ipholo akhulume uyokhuluma azayofa khuluma uzoyofa baba yena lo Sifiso nyana wakhona lo sinininde kathubhuka abantu ngemali eshotayo mara ukwazi ukuphapha akhulume kuma podcast ubani sibongo sakhe nhle animthekeni bantwana maziya ngithi niyamazi lo Sifiso nyana wakhona hayi abomama Hotman nyana wenu bafethe eSouth Africa alamba kabi angimazi nami lo Sifiso lo wakhona man azinami angimazi uyithestile mara ke nkare ke mkhamo wa katsi ke thetsi ba uma 8 spoons ya sugar so athi ngifuna lo Sifiso bafethu kantani imbizi ashasha khuluma ukuthi from Simnandi Records kwayenzakalani from angithi uyazi he knows
kwayenzakala. You must just talk. Mabakhulume basitrendise, khuluma nisitrendise ubani umafitsotso or ubani. Bakwenzani ntwana yami? Ayangazi yazi lama khotmani lawa Bakwenzani ntwana ayasita. yami? Ayasita lama khotmani lawa. Bakwenzani? Bathini? Angazi Bathini? bathini. Angazi ukuthi Bakhuluma bathini. bathini? Mabakhulume. Bathini. Kokuqala babe Mabakhulume. nenkinga. Kokuqala babe nenkinga nepololo. Ayi manje sebaza nezinye indaba engingazazi. Mabakhulume bathini? Angazi umafitsotso wakhona thina. Angeke basithethe. Bathini? Uyaphapha wenza ngathi uyazi. Ufuna usebhaje taba le ndaba ifuna ibhaje le. Idaba. Ibatla bhathi ntwana. Ya taba enyaka bhaje. No, ithubele ntwana. Bathini khabomgurisi. Ntwana yami. Yeah. Uthula mfana. Uyazi thina mfethu mabaqala bakhuluma thina siyenza imali asinandaba ukuthi kuyenzakala. Ijwalo vela exchange. Yeah. Uthula mfana. Uthula mfana. Next conduct ki blow me fela ke nya kumamela Team Express letsatsi lo lotlhe. Oh, nek batla ngishapele rand, batla sha studio camponyana fanda. To shapela round. Ina floor plus ki blow Yeah. me ke tikokot. Ana flop ke tla romela ding location ko WhatsApp. Sharp rimna tikuri ke thotse spin la hawe ne ha. Ke thotse spin la hawe sa tshorona le spin. Aknal twini. Ke tla o sendela yena ko WhatsApp o njwetsa hore ene a se ko yena. Ana flop ufana. Yeah, sure. Hola. Siso, o saphela. Awu. Ngiyeza abafethu. Bathi sibe sisafuna ukwakela phela. Kopumfe, lizlaka, liskero. Athini lo Siso? Athi ipholo yenzani yona ingena ikhasela. Yeah. Supplier. Mnati. Baby. Skero. Kopuseke kaka ko studio. Okay, twela tla. Ngathi bangifuna ku podcast labanye ababona bafuna sibakhuphulela amanamba. Bacabanga ukuthi asiboni. Khayela mtimo. Yeah, imali surprise. Khayela Mr. Price. Don't think it's a Mr. Price for sandwich. I'm getting a calculator. I'm getting no calculator. I'm getting a calculator. Who said so? When I'm going to sandwich in a car, a car market.
Ring, eu caio, eu tá? Sabe isso, eu fui. Não vou deixar de ligar para os contas. Athi, nufisolisi, yazi ufisolisi Shem. Sivukele endabeni insheni everyday. Uyabo, nangu yasho no it eco cultural. When is this ending? Into one in the same ish. Poison. Abana ntho ba nka e bolelang brother. Ba felletso ba itse hore ba buele kang. Tshwantse ba thole something a ba nka bolela ka yona. Bangalinge nje, bangalinge. Cause ikoti. Tuku. Mama. Hey. So, word of the day. That's the new word of the day. Ungabheki ipokoto lenye indoda, if ipokoto lakho alikaqini indoda. Namantombazane into eyi-one. Sisi ungabheki ipokoto lenye lomunye usisi, ife lakhe ipokoto alikaqini. Bendinikele indaba zabantu. That's the word of the day for girls. For girls, kugelangita. Linake ngifaka fela. Angazi bathini yazi umngane wami ayiwanda ukuphi uScott Shem angena azizwele Shem ukuthi bathini abomalume ukuthi bathini abomalume ayinasifuna kulama-podcast ne and the day sizoza kulama-podcast wenu sizokhuluma ngani kuwo lama-podcast wenu. What you say? Sekwenzakaleni manje anizwa anisezwa amalayini akuzwakali njengoba nithi ngiqalele phansi wasemplemini. You say why did I buy old model car poison? Don't worry poison. That car poison is for the streets, which is kitchen strategy poison. Bam. And if you know where do you guys enter if I buy motor yakudala? Nina ningena pha, nitwadla pha. Angithi akusizaka yini le English. So nitwadla pha. Ash. Amapheli. Nitwadla phi emotweni yami ningena phi? Like ningena. Onefuna kwa ningena kuyo leyo moto leyo. Because sabantu umuntu nomuntu nento yakhe afuna ukuqala ngayo umuntu nento yakhe afuna ukuyenza yabo ingqondo zethu azifani madoda ingqondo zethu azifani madoda
uzogijima wena uyothenga amaferrari kusasa masowungenamali la ubhekane nathi kanye wena amaferrari ngiyaphapha hayi bayaphapha la basifake endabeni zabantu ngisho ukuthi from kuleya word of the day ukuthi bheka ipokoto lakho before ubheka ipokoto lenye indoda bheke lakho ipokoto before ubheke lenye indoda. Yes, Eri, you are the highest in this country. Ufana noSifiso lakhona, noSifiso is the highest in this country. Uhlala Dakile, Dakwemfa. Uhigh. Uhigh. Awutoro. Abahayi bonke laba bayaphapha laba. Bayaphapha. uSifiso nemtshelena yo chef intshebe before akhuluma ngalo. Seniyohlebe ekuseni. Ayi bomama uGobhozi. Shapa ina flop macala. Awe. Sope mukwayi manje mawushakana nokwayi wami. Where is Kia? Which is ubani Kia? Kopong kai stick eta khona le stick ta ko. Supply da. Kopong kai stick se useda. Yes, this is stick mntwana. Awuyiboni? Ithing mon let's hand phone. Nangu lo baba wini. Atibari kilimeke. Nangu maphuma mani which one came first? So, uyaphapha lo mkhulu. Nimtsheleni lo baba lo. Lo embona lo baba lo. Lo baba lo. Kuthi azame something else in life. Ayeke lokuphaphela thina sibancane. Lo baba lo. Kule podcast nyana yakhona lesingayazi nokuthi thini. Ngithole nayo le podcast ifanda uMacG njoba phapha kanje. Basilabo babanyana labo abasimnathi. Akayenza umndeni athole umndeni wakhe. Afocus emndenini. Ayikala abantwana. Asazi ukuthi uyasebenza maybe usebenza khona kule podcast. Mina ngazwe labo baba laba nje babhizi nabantwana abancane. Why labo baba bayenza kanje? Baringi
Yeah, it's fine. It's single. The network. Single. Steam. Maganda ko phone niya gati siya. Ay, iba ako ng suka ko. Kini phone tabo. Steam. Or a kitchen. Yeah. Oh. It's a hat. Iki network siya. Bese kuba ilaba bafuna.